Reka tubahe ikaze abadukurikiye kuri Byishimo Espoir. Nk'uko muri kubibona imbere yanyu turi kumwe n'umusore mwiza cyane twasuye, turi buze kumenya byinshi cyane kuri we. Ni umunyempano ukomeye cyane. Kuri mikoro muri kumwe nanjye King Pasi. Reka dutangire tumwakira. Murakoze cyane. Amazina nitwa Mbabazi Patrick. Mbabazi Patrick. Twe tuzi huruma ryo ryaje gute? Huruma urumva iryo Mbabazi niryo bahinduye barigiramo igiswahili, ariko amazina yanje papa na mama banyise ni Mbabazi Patrick. Mbabazi Patrick, uratwihanganira dukoresha huruma kuko niryo tuzi cyane. Huruma yarashatse cyangwa se cyabana n'ababyeyi bimeze bite? Ndacara umusore, sindashaka, ndacabana n'ababyeyi. Bacabana n'ababyeyi. Huruma wavukiye hehe, ungana gute, wenda mu myaka, ukora iki mu buzima busanzwe? Je navukiye ahantu bita mu Ngoma muri 2000, urumva mfite imyaka 20, nzayeneza ku itariki 24 z'uku kwezi. Mu Ngoma batahazi ni mu kihe gihugu? Ni muri Kongo. Muri Kongo kabisa. Aha turi ni Bujumbura. Bisobanuye ko wavukiye muri Kongo ariko ukaba mu gihugu cyo mu Burundi. Ese ukiri umwana wakuze ukunda iki? Wakuze ukunda gukina nk'abandi bana nkatwe twese, cyangwa we wari ufite umwihariko wawe nka Huruma? By'ukuri je nakuze mbyita ukwanje. Nakuze mpohera mu kuririmba, narabyuka mu gatondo na kabido gatangira gukomanga ndirimba mu gitondo kare, usanga ndi gutegura ibintu bimeze nk'ibiti, ibijombo, ibintu byabaga ruguru iwacu ngo ni ibijombo, ugasanga nabiteguye ngo ni piano, ugasanga nyine ndi guhoha ndirimba gusa nkuko nizo zari inzozi zanje. None se wavuze ko watangiye gucuranga wenda uri umwana, tubido nk'uko wabivuze, ese waba uzi gucuranga nabyo? Narabyifashisha mu kugira gusa ngo ndirimbe ngasa nyine n'uwabikora bijya byo gukina, cyo kimwe na kujya bakaza bakina ibiti by'inka, urabibona nawe, cyo kimwe na kujya bakaza bikina kandi atari inka ariko bagaconga ibiti bagatondesha ngo ni inka, ariko jewe nahoha nja muri biriya ndirimba. None se ninde muntu wareberagaho cyane ku buryo wabikunze? Ninde muntu wagukundishije kuririmba cyangwa byaraje gutyo? Nkiri mutoya nkibe iriya, twabana n'umuhungu bita Rutegego, yararirimba, niwe natangiye kubona uririmba, namenye ubwenge, sanga n'umuntu uririmba cyane, n'ubu nyine ari muri Australia. Numva naje nyine ndabikunze cyane, bihita binzamo. Naho mu muryango wanyu nta muntu urimo uririmba ku buryo wavuga ko nawe wenda agiye agufasha, akurera, akubwira ati courage, ibyo ni byiza? Mama araririmba kugeza n'ubu we, nubwo ari mukuru, n'ubu waracaririmba, yararirimba kuva na kera kugeza n'ubu araririmba, nubwo tutabanye cyane, nabanyije na mushiki wanje, ariko mu minsi mike twabanye niwe naboneragaho, araririmba kabisa. Huruma, waba warabaye umukorari cyangwa nawe wakuze wiyigisha ku giti cyawe? Nabaye umukorari kugeza n'ubu ndacara umukorari. Uririmbira hehe muri korari yanyu, yitwa gute, cyangwa se n'urusengero rwawe rwitwa gute? Kuri ubu ndirimbira muri korari bita Light, mu rusengero ni Agape hariya mu Ijabe. Ubwo abahazi bazahagere bazabona impano ya Huruma uburyo isize amavuta. Huruma rero, tugaruke ku buhanzi bwawe, impano yawe ufite. Ese Huruma umaze gukora indirimbo zingahe, nimba warageze muri studio? Je ku giti canje ntazo ndakora,
ariko maze gukorera muri rusange. Ahantu twabaye mu Ruyigi, bira mu ntara ya Ruyigi, ahantu bita mu Bwagiriza muri Chorale Penuel, twarasohoye ngirirwa n'amahirwe tera indirimbo zishika nko kuri zitatu, ni zitatu. Ku giti canje ntabwo vraiment ndasohora, ariko ndabizi neza Imana izabinshoboza, yanshoboze gushika kuri ibi ngibi, izabinshoboza navyo mbishikeho. Imana izabigushoboza. Wewe waba uri kubitegura se ku giti cawe? Umutima urabishaka, ariko kubera ibikimfashe umwanya warabuze kubera ishuri ndacariko niga, ariko turangije ndizera neza ko nobikora. Ariko ari amakuru mfite ari nayo cyane yatumye nza kukuganiriza. Hari indirimbo ndi kumva mu matwi y'abantu ariko itaragera hanze, nk'umunyamakuru nagerageje gushakisha. Hari indirimbo nziza cyane numvishemo ijwi ryawe, bimeze bite? Urumva iriya ndirimbo niyo twakoranye n'umuririmbyi bita Peter, aririmba mu rusengero bita Girigare hariya mu Ngagara. Ni indirimbo vraiment twakoranye twembi babiri, indirimbo twakoranye kabisa. Indirimbo ni iki kirimo cyane mu ndirimbo mwakoze we na Peter, ku buryo abantu bashobora kuba bayiteze ndetse n'amatsiko menshi? Ni iki kintu wababwira cyishe muri iyo ndirimbo kugira ngo abantu bazayitege? Ibyo kuri iriya ndirimbo ni indirimbo irimo amagambo meza cyane. Ni indirimbo ivuga ngo ntunkureho umwuka wawe, kubera ko Satana dushaka n'isi idushaka, ariko twasenze isengesho twiyambaza Yesu kugira ngo ntadukureho umwuka wayo, kuko iyo ufite umwuka w'Imana arakuyobora, akakuyobora mu nzira nziza, mu nzira zigororotse. Irimo amajambo meza cyane. Ndagira ngo wenda utunyurizeho gatoya nk'amasegonda nk'atanu gusa. Murashaka gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere, numva nshaka kuba ushaka ngatangwa imbere, sinakwigera nishoboza nuko reho umwuka wawe. Wow, murumva ko ni indirimbo kabisa ifite amavuta. Narayumvishije mbura amahoro, ndavuga ati ngomba kugushakisha, kandi ntera amatsiko abantu benshi cyane kuzumva iyi ndirimbo. Ese indirimbo ninde wayibakoreye? Indirimbo wayidukoreye ni Steve, ni umuhungu bita Steve, aba akorera hara mu Bwiza kujya kabiri. Steve wenda numvisha ko ari wayikoze, ariko arandi makuru ko ari undi muntu uri kuyikoraho, kandi benshi baramuzi. Sinzi ko kumutangaza wenda ntaco byagutwara. Ntaco bitwaye. Twahise tuyiheza Misigaro, muririmbyi Misigaro, Gentil Misigaro, utuye hara mu gihugu ca Canada, kugira ngo ayihinyanyure, ayongeremo ibibuze, kubera ko studio zabo ziri hejuru kuruta iziri ino, kugira ngo ayishiremo ingufu cyane, izaza ari indirimbo imeze neza, iri mu buryo ukozwe neza cyane. None se nk'abantu nkamwe wenda mutaramenyekana cyane, ni gute mwageze kuri uriya musore umaze gutera imbere kuriya, kandi akabaho umwanya? Ese amafaranga mwamuhaye ose sagatubutse? Huruma, kuri umunyeshuri ayo mafaranga mwayakuye? Ibyo kuri iby'Imana ikora mugano wa muririmbyi biradutangaza. Nta mafaranga ntitwonabona nayo tutanga tukayamuha, ntayo twabona n'ukuri. Kubera ko ari umuntu mwiza, ari umuntu w'Imana, ibyo kuri mumenye vuba, ariko
namumenye ukuntu kwiza cyane yarabidufashije nta mafaranga twatanze. Birumvikana indirimbo mwakoze nta muntu udashobora kuba yagira icyo akora kuri iyo ndirimbo kugira ngo izagere ku bantu imeze neza cyane. Tunamushimira tumubwira ati akazi keza cyane misigaro kuba waremeye gufasha abasore bari kuzamuka neza cyane. Huruma rero tugaruke mu gisirimba, metero y'igisirimba nk'uko hano babivuga muri Bujumbura. Urayoboye kabisa mu kuririmba indirimbo z'igisirimba. Ese byaje gute kugira ngo ufatishe mu gisirimba? Igisirimba iza numva nyine ko kinjemo, hari igihe bakubitamwo ritme cyangwa se ingoma kumva umunezero mwinshi. Muri wa munezero niho haza havamo kuba noririmba bigatungana nabifashijwemo n'Imana. Ninde muntu waba warigiyeho wenda ku bijyanye n'imiririmbire cyane y'igisirimbo niyo turiho, ku buryo wagiye umukoperaho utuntu cyangwa se wagiye umwigiraho utuntu? By'ukuri ni Dairo uririmba muri Gisubizo, ni umuntu uzwi cyane w'umusitari. Kuva mumenye aririmba akantu nkaba ndagatoye kubera kumukunda cyane, nkaba ndagatoye naje nkagashira mu bikorwa. Nubwo nyine naje ari ikintu Imana yampaye, kiyaje kuba atari icyo Imana yampaye byenda byari kuba byonanira, ariko ni umuntu nkunda cyane. Iyo aririmbye akantu naje ngenda nkakaririmba nkabona biratunganye kubera ko mukunda cyane. Ati ndamukunda cyane Dairo. Ese n'iki kintu wabwira Dairo muri aka kanya? Dairo vraiment kuba naramumenye ni umugisha ukomeye, no kuba no mu bisanzwe turabana mbarizwa muri Gisubizo, n'umuyobozi wanje muri Gisubizo. Ndamukunda cyane, ico no mwifuriza ni imigisha iva ku Mana myinshi itagabanyije, kandi ndamwifuriza kugera kuri byinshi cyane, byinshi kabisa. Twumvishe uburyo waririmbye iriya ndirimbo ntunkureho umwuka wawe, n'indirimbo zitonda turi kumva ko zikora neza. Ese ninde muntu wundi ukunda kurebera mu buryo bw'imiririmbire ku buryo uvuga ati uyu muntu nanjye nshaka kuzamera nkawe? Mu bisanzwe indirimbo zisanzwe hari umuhungu uziririmba nkumva ndafashijwe, kumva merewe neza cyane. Muririmbyi uririmba muri Kadese bita Bonke aririmba indirimbo yitonda nkumva iramfashije, nkumva naje nagakora nkumva bigenze neza kubera ko azamfasha cyane, nkumva byokunda. Kuba atazi Bonke rero ni umwe mu basore twegereye kuri channel yacu, wagenda ukamusacinga kuri channel yacu wamubona. Ni umuhungu ufite tara kabisa, uririmba neza cyane. Kuba atamuzi rero reka mugende kuri iyo channel yacu Byishimo Espoir, muraza kumubona. Huruma iryo zina kabisa ndarikunda cyane. Huruma tugusanze hano mu rugo, tugusanze mu rugo uri kumwe n'abavukanyi bawe. Ese uyu muntu twasanze hano muri kumwe meze nk'umubyeyi wawe, niwe mama wawe cyangwa kuko ndikubona akiri muto ukuntu? Oya, ntabwo ari we mama, ni mushiki wanje, niwe fura mwacu. Muri make niwe wandeze, yanjanye iwe nkiri muto cyane kugeza n'aya masaha, niwe tubana. Mu bisanzwe ni umubyeyi wanje. Mufata nk'umubyeyi. Tuganira kare hirya ya kamera watubwiye ko umwubaha cyane kandi azi amateka yawe cyane, kandi twakwegereye kugira ngo abantu bose aho bari ku isi babashe kumenya Huruma n'umuntu ki, Huruma yakuze gute, yakuze akunda ibiki. Ari ibyo wenda wowe ushobora kuba waribagiwe ku buryo dushobora kumwegera nawe akatuganiriza. Ndagira ngo umubwire ijambo rimwe kuri kamera abantu bose babireba, apari amagambo ugenda umubwira mu buzima busanzwe buri munsi. Ni byinshi ugenda umubwira umushimira, ariko turagira ngo umushimire mu bantu bose bareba, abantu bose bareba imbere ya kamera, umubwire ijambo riri ku mutima wawe. Mu bisanzwe ni mushiki wanje, ariko
ni inshuti cyane yaje ya bugufi, niwe ungira inama, ni umujyanama, arankunda cyane, arankunda. Niyo nagiye ahantu ngaba ngutinda nza nsanga telefone yuzuye amapere, wagiye hehe ihute musange mu rugo, kubera ko ankunda cyane. Ikintu numwifuriza Imana imuha imigisha myinshi itagabanyije, kandi akomeze ashigikire nkuko aturabikora. Ndabizi neza Imana izabimuhembera, Imana izabimuhembera. Hari ibyo yamfashije, ibyo yamfashije birenze no kuvuga ngo ngera aha hantu, harimo uruhare rwiwe rukomeye cyane. Urakoze cyane, ndamwifuriza imigisha yose iva ku Mana. Ase turabizi ko twese dukora dukubagana, wenda sinzi ko agira uwo mugisha wo kutabikora. Hari ikintu waba waramukoreye ushobora kumusabira imbabazi hano? Ntacu, ndabizi zenda no nibagiwe, ariko ntacu nje nakuze ndakubagana cyane. Dore mushiki wa HURUMA rero twamuzanye kugira ngo akomeze atubwire byinshi cyane kuri HURUMA. We ari byatubwiye, ariko twegereye n'umuntu wamureze kugira ngo atubwire byinshi kuri HURUMA. Tugwaye ikaze, ubanza no kutwibwira nawe amazina yawe. Murakoze kumpa ikaze, naje ndabahaye ikaze hano mu rugo rwanje. Amazina nitwa Nyagiciro Emeline Manutsi, ariryo rya papa. Urakoze cyane. Rero HURUMA nka musaza wawe wareze, waba waramutwaye ari umwana ungana gute? HURUMA namutwaye ari umwana mutoya, namutwaye ari umwana w'imyaka nk'irindwi 8 gutyo. Yari akiri mutoya, nja kumurera muhira nyine turabana. Uza kumutwara abavyeyi ntago bashatse kukugora se? Abavyeyi ntibangoye kubera kuko bari bazi ko mukunda, no kuva kivuka nije wamureze bari bazi ko nshobora kumurera neza, ko bari bamfitiye icizere. HURUMA rero akiri umwana mutoya, yari umwana umeze gute? Yakundaga gukora ibiki akiri umwana? HURUMA akiri umwana, ibi ari no munsi yatangiye kubikora akiri umwana muto cyane. Akiri umwana utangiye kumenya ubwenge, yaho haririmba, tigeze agira ubukubaganye burya bw'abandi bana bwo kugwana cyangwa mbese ibindi byose. HURUMA yakubaganye aririmba, yavuze ingoma, utubido, akurikira abandi gusenga, ibintu nk'ibyo nibyo yakuze akunda cyane. Ikindi kintu giteye amatsiko wenda kuri HURUMA kitajanye wenda na muziki, nta bindi bintu yagiye akora uburyo kaba yatiye umuntu ashobora kuzavamo undi muntu runaka atari umuhanzi? Nta kintu muziho kitari ico kabisa. Ikintu yamye akunda kandi nagumye mubonamwo kenshi, nico yakundaga. Kenshi twaranamurondera tukamubura, kumbe yakurikiye abandi bana batangana mu bitaramo, mu masengesho. Akiri umwana mutoya, nta bindi bintu yigeze akora bitajanye n'ibyo. HURUMA rero ko barakuriye mu rusengero, nk'umuntu wamureze, waba ufitemo uruhare cyangwa n'ibintu byari biri muri we ku buryo byagoraga n'ababyeyi wenda kumanaginga? Novuga ko ari ibintu byari bimurimo, kuko iyo biba ari byo akopa ku bandi byari kugeraho bimunanira. Nibaza ko ari ibintu byari bimurimo, kuko yabitangiye kera cyane ataragera naho avuga ngo arigira ikintu kuri runaka. Byamujemwe wenyine abikora bimurimo, ntabwo yabyigiye ku muntu, ni ibintu yavukanye. Ese HURUMA ari akantu yaba yarigeze kugukorera akiri umwana ku buryo byigeze kugushimisha n'ubu utazabyibagirwa? HURUMA yamfashije ibintu byinshi, yarandereye abana. Icyo gihe namutwaye yari umwana muto, ariko kandi yari muto ariko akanderera umwana. Imfura yanje niwe wamureze, ugira kabiri niwe wamureze, n'ugira gatatu niwe wamureze. Yandereye abana kabisa. Icyo kintu ni ikintu yankoreye ntazibagirwa, kandi abarira neza nubwo yari akiri mutoya. Urumva ko HURUMA ari umurezi mwiza, umukobwa uzabana nawe urumva ko azamurerera abana. Igihe HURUMA yatangiye kuririmba mu rusengero, haba ari nko mu mwaka yanganaga gute?
wiyumvishe gute kuba uri kubona Huruma atangiye kuririmba imbere y'abantu? Huruma yabitangiye kera, mbyibutse neza. Huruma yatangiye kuririmba mu mwaka w'2010 mu 2006 gutya na 7. Huruma nibwo yatangiye kuririmba mu makorari y'abana kandi akaririmba cyane. Icyo gihe ndibuka bahise bamugira umuyobozi w'utwana dutoya tw'uturirimbyi twiwacu, bari abana batari bamugira umuyobozi wabo, nawe yari umwana nkabo. Yabitangiye nk'icyo gihe sinibuka neza, ngereranije ni nko muri 2007 gutyo 2007-2006. Rero kuva muri urwo rugendo kugeza muri iki gihe atangiye gusohora indirimbo, abanyamakuru bakaza kumureba kugira ngo bamuganirize, wowe nk'umubyeyi ubifata gute? Mu by'ukuri biranshimisha cyane ku iteka Huruma ntera. Hari igihe mureba nkibaza uyu ni wa wundi nareze, uyu ni wa wundi nahora mpeka, bikansiga cyane kandi nkumva ndabinezererewe kubona Huruma ari kuririmba, abantu nkabona bamukurikiye ari benshi, abantu baramukunda ku buryo naguha nk'akarorero. Ejo yari afise umunsi mukuru, hari akantu yari yateguye, abantu bamwitaba ari benshi, numva biranejeje cyane ku mutima kubona Huruma ari we uremesheje ibirori nk'uko. Biranshimisha muri make. Rero nk'umubyeyi turagira ngo umuhe message muri uru rugendo rwe rwa muzike. Hari benshi bananiwe, batangiye bafite impano zikomeye cyane, bageza ngaho turababura bitewe n'ibigeragezo bibamo muri uyu murimo. Ndagira ngo umuhe message izamuherekeza muri uru rugendo. Huruma message ngufi nomuha, nomubwira ati courage. Cyambere nomubwira ati courage, uko yatangiye azokomeza atera imbere. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo, sinibuka neza, sinibuka umuhanuzi wa Wifuza aravuga ngo itangira ryanje ryari ritoya, ariko uko nagiye ntera imbere niko zagunye gukomera. Rero nawe no musabira yuko nubwo itangura ryiwe ryabaye ritoya, ariko akomeze gutera imbere, agire courage mu murimo w'Imana, kandi namamushigikira cyane, nkamubwira ati mu murimo w'Imana ushiremwe amasengesho kugira ngo bigende neza. Ikintu cyose kugira kigende neza no gushiramo amasengesho menshi, kandi akagerageza kumva impanuro, ntagire uwasuzugura, abantu bose abubahe kandi abantu bose abumvirize. Murakoze cyane, turabashimiye. Natwe turabashimiye cyane. Rero tugana ku musozo Huruma, nagira ngo ubwire ico ubwira abantu badukurikiye, tange message ngufi tugana ku musozo. Abantu badukurikiye ico no bifuriza no kuguma mukurikirana, mukadukurikirana, mukamenya ibikorwa bigereye cyane cyane abaririmbyi bagenzi banje. Ndabifuriza gutera imbere, nico cyane kimbamo mu mutima. Nzankenera ngo uwo dufatikanyije umurimo dutera imbere, kandi uyu murimo w'uburirimbyi tukora tukunze, dushizeho umutima, kuko ni mwiza cyane. Ico mbifuriza no gutera imbere no kugera mu ntera ahantu hejuru cyane, aho Imana yifuza ko tugera, kuko Imana yifuza ko tugera kure cyane. Turagushimiye cyane Huruma. Namwe cyane ndabashimiye, nashima n'ukuntu mwatekereje kuba mwonsura mu rugo. Imana ibahe imigisha cyane. Sawa, murakoze, turabashimiye ababanye natwe, tunashimira na Huruma cyane watwakiriye hano mu rugo rwiwe akaduheza ikaze. Reka ngusabe gukomeza gukora subscribe ndetse na share, kora like kuri iyi video, bisangiza abantu kugira ngo babashe kumenya neza umusore twaganiriye, dore ko ari umusore ufite impano ikomeye cyane. Kuri micro mwari kumwe nanjye King Pasi. Ciao ciao.